Mayday lagi Zirbom dwellers encroach ki ka thayong I hadu lai se concern authority and lai the memorandum unjai ki documents hadu one to ministers katele aram yo kateka jing yarab te hadu 4% ka thayong na 4% da cha encourage ka thayong te sa so 4% hai te kam ka khadega khasi ka thau chung sa yong te thau ti kwai man save ka thau yong ate wanang sa ten aku en cross kerka te ado lumjing erabi naga KSUCC hoi gi pli erab ki ado wan gi su enberen kam ga jingrayong enberen the eu ka eviction order DC Jiribam but DC Tamenglong Daram Chim Kiai ga hadu kate lakhat vi bna hadu kate aram Chim Kiai ga deni por koi beng daga vi ga role ega forest to ani ka thawyong thi to ra thawyong I nar to ka thawyong forest reserve protected forest ani thawyong thi te kam ki jaimalu khasi wasong sa ko Manipur na do ka British era te chamchitomi kamnu ite man go kani ka thaw forest to documents song nang por snem khande so kuniao ka documents song you recognize the government Manipur te khadegar khasi le em ka school primary hado government hado sun class polling station but boro punjai ki scheme wa em yo hat chno yong na ki Jal Jeevan mission le yo te kamnu man go ka forest protected forest area te daw te man hado wane so enren le aryo te ke jing yarap te so isen biang man karpat ya ke SUCC ban so isen biang man yarap ki nang yo chongsugi nang yo jeu yo ya ka te ka thawreb yong dam cha da khol biang te clear ye ka boundary yong le ki last boundary hapo Tamelong district dekini ki Jiribam dwellers ki kwa biang ki encroach man ka por man ka sneak kwa ki encroach teka forest le the sis ko ka thau yong myo de rap myo de thung teka jingki yong myo de ate te madigi ki forest na ki Jiribam ki yo ki hiulai yo ki hile ka ngai ki na ki Bengalis na ki Manipur yo ki hi thung yo ki rap te pna da ka thau yong dang chong na ado por British ikhin yo uthung bat yo rep ikataka thau kosong sa nai do de por British te daw te man nga kwa panirap na KSUCC man live yang so esen ni por but clear ya kata boundary yong iar kwa man but haka jing mo put por man one ki Métis but Bengali nang dai pi nang choi pi mi no dini hado wan gi rag yo Shnong yo he Shnong cha klo kligi ong ini thau yong me ma to mo te o tenyu pliu we he Shnong sukiu arju ong manani thau yong ngane te daw te madi ongu ani thau yong ngane te hite wat dan go de den ne dat gi te daw to he Shnong ile ma em ha ka jing ten bai are mo haji ke slur to ki ma thau yong ma right sing ole arji de ong ani to thau yong ngane to di bor contain ki di bor Maham ki nang dat me nang choi me te daw bon ki na ki muslim le na ki meite le amte bai arong re man bon boro ki meite basi em bai katu kan ni hapo Jiribam bat si ki bat poi Maham ki chhnong thau yong khadegar khasi ite bon man ko